Nibyo koko ni mu gitondo cyo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 tubahaye ikaze rero mu ngingo z'amakuru tugiye kuganiraho mu rukera rw'iki gitondo, amakuru akomeye cyane aba tugezeho natwe tukavuga tuti reka gukora ni kare tuzinduke tubagezeho amakuru ari kugenda acicikana hirya ku mbuga nkoranyambaga, ariko twebwe twibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inshuti zacu nziza cyane dukunda kandi mwamwe muba mutugaragariza ko mutuba hafi. Ni muri bwa buryo rero tugiye kubagezaho amakuru, ariko turabanza gusuhuza abantu bagiye baherereye ahatandukanye, abari i Burundi, abari muri Amerika no muri Kenya ndetse na Tanzania. Mu izina ry'ikinyamakuru Rwanda 24 News TV, ndabasuhuje rwose kandi ndanabakiriye, mbahaye ikaze. Ni ikaze rero muri bino biganiro tugiye kugenda tugirana akantu ku kandi dukomeze twitsa, ariko tugenda tubabwiraho amakuru rero n'ubundi yo muri urukera rwa kino gitondo ariyo twari tugiye kubagezaho. Ni ukuvuga Mai Mai yavuze impamvu yageze mu bibogobogo ku munsi w'ejo hashize ahatuwe n'abanyamurenge benshi gusa. Ahangaha rero imboni zacu zikaba zamaze kuhatera amatako. Mai Mai yavuze impamvu yageze mu bibogobogo ku munsi w'ejo hashize ahatuwe n'abanyamurenge benshi. N'ahagana isaha z'igicamunsi cyo kuri iki cyumweru cy'ejo hashize, nibwo abarwanyi ba Mai Mai bazengurutse ibice byinshi byo muri Bibogobogo. Ni ukuvuga ngo ni muri Bibogobogo, barangije basubira iyo baje bava kandi baha ya nzira n'ubundi bari baturutsemo. Ni ukuvuga ngo bihaye inzira n'ubundi bari baturutsemo. Amasoko yacu dukesha iyi nkuru avuga ko ubwo abantu bari mu makanisa bateranye mu materaniro yo ku cyumweru mu bibogobogo, ko ari bwo Mai Mai yagiye ihagera igiye kwisuganya ngo irebe ukuntu yarwana n'igisirikare cya FARDC. Ni ukuvuga ngo Mai Mai yinutse ku murara ikomeza igana ku Kavumu, ihageze yongera kujya ahitwa Tanazi, ndetse yongera kujya mu Bahenda, ari naho basanze umwungeri w'inka z'abanyamurenge witwa Mpore. Bamubwira ko bataje kumunyaga inka ko ahubwo baje mu yindi misiyo yabo yo kureba akarere ka Bibogobogo. Nk'uko twabwiwe nuko iyi Mai Mai yabwiye uyu mwungeri iti ntabwo twaje kurwana cyangwa kunyaga inka, turirirwa kandi turarara. Ni ukuvuga ngo ni Mai Mai yagiye itangariza umutwe wa M23 ibintu bigiye bitandukanye. Byanasobanuwe ko aba barwanyi ba Mai Mai bahise bajyana n'uyu mwungeri w'inka z'abanyamurenge bararara ahitwa. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu amakuru arimo ugenda atambuka ni uburyo ki Mai Mai yaba yarageze hariya n'ubundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bamwe muri bo bakomeza kubyigamba banavuga bati ni gute
uyu muntu yageze inaha ngaha. Inshuti zacu z'akadasohoka rero, reka dukomeze tubaramburira amakuru yizewe neza utasanga ahandi hantu, kandi amakuru atariho ivumbi. Ni ukuvuga ngo FARDC ihageze ikorana ikiganiro n'izi ngabo za FARDC, ariko ibyigiwe muri iyo nama no mu biganiro bikaba bitaramenyekanye na gato, nk'uko abaturage baba bibwiye MCN. Ni ukuvuga ngo akarere ka Bogorobwo kuri ubu karatekanye, nubwo byagenda gute. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bitekanye, nubwo Mayimayi cyangwa Meyi yavuze ko muri aka gace ntagendwa n'amafaranga y'u Rwanda 500 yose. Murumva ko ari menshi. Reka rero dusoreze aha ngaha, inshuti zacu z'akadasohoka, tubwire ko ibintu bitameze neza. Inshuti zacu rero, reka dukomeze tubabwira yuko amakuru ari kugenda avuga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi ari amakuru agiye atangaje kandi anyuranye. Twarimo tubabwira uburyo ki Mayimayi yaba yarakandagiye hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo rero imbaraga z'umurengera ziri kugenda zikoreshwa kugira ngo haswenywe ibikorwa remezo byagiye bigerwaho. Ni ibintu bikomeye cyane kandi bitari na byiza. Mutwemere inshuti zacu z'akadasohoka rero, tubabwire tuti tugiye gushaka umuyenzi ujya mu cyerekezo, hanyuma ibintu bizaze kugenda neza, sibyo? Ndumva ari uko ibintu byakagombye kuba bigenda. Reka tugushimire wowe waruduteze amatwi kugira ngo tukugezeho aya makuru. Tugushimira aho uri wose, kandi subscribe, comment, share na like kugira ngo ibintu byose uzabikurikirane bucece witonze, kandi ndizera yuko nta kibazo na kimwe gihari. Reka rero amakuru y'uyu munsi tuyasoreza aha ngaha, tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka, kandi dukunda abashyitsi iminsi nyinshi cyane bikoza ku rubuga bakagenda bagira ibyo bavugaho, byaba ari byo bakritika, ariko nibakande like, comment, share na like kugira ngo amakuru ajye agenda neza iminsi yose. Kandi dukomeje kubara igihe cyose muri kumwe natwe ntitwabacika. Nyagasani Imana ikomeze kubarindira ibyo mwagezeho, n'ibyo mutarageraho ibibabungabungire. Ni ukuvuga ngo rero reka tube dusubikiye aha ngaha, amakuru yacu n'akagaruka. Caca.